Mavuye kuhle kwabangcwele. Nazaretha. Ngiyabonga ufika lapha ekhaya kodwa bengizela bekase ngitholi. Ngoba nginesifiso sokulalela ngumntwana osemncane osalalelayo. Akukho engathi sengiyakwazi ngaphandle kokuthi ngithi ushembe uNkulunkulu ikhona engikwaziyo lokho. Nginovalo ke kakhulu lo mntwana nje bami nangokusaba into kaNkulunkulu. Ngizocela nje ivesi elilodwa ebese nami ngehlela ngesandla. Izani Mazulu Asibonile Inkosi yethu Nazaretha ukuthi njengoba ikhala kanjena insimbi ngenzeka ikhala engizizwe sisekudeni sengihambile kulomhlaba kodwa ngizwe ukuthi osibani bakhona phambili kodwa ngingatholi ithuba lokufika khona isikhale njengoba ikhala ngomuntu nomuntu la ekhaya uba nosinga lakhe konke lokho okuthandayo ukuzwe ukukhala phambili kodwa ubhajiwe la ungafikile wena lapha. Ngelila kwawa khona insizwa ezimbili ngizohlala phansi mshumayela le insizwa ezimbili zazenza yonke into ezithandayo kule nkolo bayifuna ukwenza kayifuna ukwenza ikwenze zithemba into eyodwa zithina sohlamluka ngiyenza nje yenza noma yini ithi mina egcineni ngizohlamluka ngifike ngene esontweni zase iphila le insizwa ziyenza lento ezithandayo kwafika isikhathi zahamba emhlabeni le insizwa ithema ihamba zahamba zayizafika kwezayo zathi mayifika egeyithini zayifica inkosi imile umqalo wendlela eshona wathi bafana bami senikhona bathi yebo wasesikhona wayesethi hayi bafana bami asenzeni kube lula hlambulukani ningene ezulwini wayesethi imbani iphethe bathi cha wathi khenini nayi la ngemuva zathi yaphendula le insizwa zathi yasondela yaqhela imbali zathi yasondela yaqhela imbali zathi yasondela yaqhela imbali zazawungena ehlathini elimnyama la zafica khona ikhehla zibheka imbali laselibuza ikhehla lathi bantwana bami nifunani lapha bathi hayi mkhulu sifuna imbali sifuna ukusheshisa hlambuluke singene ezulwini yayisithi inkosi hayi-ke yayisithi lelikhehla lathi hayi madoda ngineminyaka mina eyikhulu ngahamba emhlabeni nifuna le mbali nale niyifunayo akulula ukuthola le mbali yokuhlambuluka wasekuhamba omunye umuntu emhlabeni uthe mayihamba lenkosazane yayisihamba emhlabeni ithe mayifika ngale kwelizayo bathi awusufika esibanibani wathi yasengikhona bathi ayikulula wathi uNkulunkulu awuzungene wena ezulwini wathi kodwa ngomsa wami ngifuna ukukufaka ezulwini wayesempa ikhapha engangethothe amehlo apha
saniphathelani ngabe saniphathela inhle angaka inkosi yethu wemazulu ozani inhle angaka inkosi yethu umuntu wayesencwadi sathina sathi uhambe kahle sibanibani nasezulwini ufikile wayesebuka uNkulunkulu kamnyala doda thamba uhamba ubheka kule indawo umdotho nomjuluko wakho kule doda wayesehamba nonkosazana ngokunkosazana esemva kamkhokheli wayesehamba wathi mayifika wayelade kubanjelwa khona u14 efuna ukubheka umjuluko wakhe wathi afika wathi noma bekushaya ihlombe la 14 ebengagidi beyama ngobonda wayesesiphuma lapho wahamba waya ethempelini wathi afika ethempelini wathothi lo muntu obephikisana nabaphathi abaphethe ithempeli umjuluko wangagcwala wayesephuma khona lapho ehamba efuna amaNazaretha ulo mjuluko wakhe ngomba kanjani wayesebheka lemizi ade ehambela mangmenyezwa kuthiwa kunemshado wayesebheka lemizi wayesewukhumbula wathi afika kulo muzi wakhumbula amazwi akhe wathi afika wathi sodla la wakho khona kanje sodlana awayakungani indlu bana bayabona bathi mabefika egcina umuntu enamahloni ngawe uthothi ubuzamile wathola kanzima efuna utaganwe kodwa kufike mina ngithi ubuka indlu yakhe yawa maNazaretha sendaweni elikhulu kakhulu kaShembe kodwa siyacela uShembe asibheke asithandi kukhulu kakhulu sinanezona izono zethu futhi ayifihle kwesinye isikhathi ithi inkosi ilanga elinye ilanga umuzi uhlulwa isono ithi bohambe umuntu omthembayo uthi mawufika uthi sibanibani noma uthi banibani ngihlushwa isono esithile isono sami lesi ithi yothambile emhlabeni siyofika thina sithi sibanibani ebenza kahle lapha ekhaya yena uyobehlele emseleni athi mkhumbule inkosi isono sakhe bekuyilesi ngalesi maNazaretha sathandana inhliziyo zethu ngathi awuyinto eyodwa sathi kuyenzeka kwesinye isikhathi kufika umuntu eduze kwakho noNkulunkulu senza indlela ehlukene kumukele lokho kulabaletha mina abathotha ubelutho wena wasiyathuthela wahamba esikoleni wafunda namhlanje into ethile loya muntu wakuthuka akanalutho kanti uNkulunkulu wasebenzisa yena kodwa namhlanje wena ukhulumisana naye mangitshela ngobani ubani ufuna ngisho kufaka ubonda kubo wasiyathuthela walifaka ibonda kodwa namhlanje wena ukhulumisana ngakho sofika kanjani izulu bese bakhulumisa abantu asibathande laba bantu beNazaretha uze sofike ezulwini ngaba kuhlungu kakhulu uthi ufike lo muzi okhazimulayo uthi ufike utshela ngoMasibanibani noma utshela ngoMasibanibani tho wena hamba ulungisa inkinga zakhe naye nomntwana waNongoma ngaphansi wamfundisa ukutheleza umvangelo mathenjwa umkhokhele naye ithempeli mazolo ngoba mthetho mina ithempeli ngilongisentethelweni ngiyacela ngikhulume khona ngabi entethelelo ngiyabonga Nkosi bisene kuzweni ngokandebele isibongo ekhaya kwaNongoma sibuza ithempeli kusesibusisweni ngokusabatha nje ngikhona lapha ekhaya maNazaretha uzothi makuthiwa abantu abaye ebuhleni abaphakama ngithi mina kube kuthiwa kuya ngami ngabe nje kuvukela ukuthi kuphakama wonke umuntu okhona ethempelini ngoba nalabo bebengayile ebuhleni ngoba kungenzeka abantwana bakaNkulunkulu ngemela
ngithathe ngiyile ebuhleni kanti bengingabhaliwe kubatata besebuhleni abantu bebebhaliwe bebela ethempelini ngoba ngikhuluma lento bantwana bakaNkulunkulu ngiyikhumbula ngo2012 wayikhuluma baba wathi ungezi la kanti awuzukubhala uthatha uzile kwathi ngakusasa la kwakusume khona ishosha kakhulu bakhumbula bafowethu ngathi mangiphuma nje ethempelini ngibuyonikela ngesonto ekseni ngahlangana nensizwe engisabatha nayo khona lapha ekhaya egate-ini ngathi awumfowethu la ngathi uhambe ngani yathi ngihambe ngebhasi saxhawulana nje ivunulo nje inhle lensizwe ngifuna ukudlula nje lapha abantwana bakaNkulunkulu ivunulo nje inhle lensizwe ngase ngithi naye sengibuya khona yayisithi kimi nami mina ngisakhona ukunikela kodwa abantwana bakaNkulunkulu into enze ngathi mangifika la ethempelini ngafike ngayibuza sisidla lapha ngaphandle ngathi ngihambe kanjani nina ebuhleni avele yangiphendula yathi hayi mina bengingayanga ebuhleni athi bengingayile ngathi ngisukuhlala ngami ngathi ngihlangane nawe sasaxhawulana yathi hayi bengingekho Thixo siyamakho sing silandela indaba enkulu indaba kaShem mina ngafika ngo2 angilandela ubhuti umchunu bacingwana sahlehla nempesa sazokushayisa ngathi ehini ngaze ngathinteka noNkulunkulu mase ekhuluma ngebhamu ngathi awu umchunu lento ayikhuluma ethempelini afanele manazaletha siyiphathe lezo zinto nalokuthi nje esontweni bese sigwaja sisabe esontweni akufanele abantwana bakaNkulunkulu lapha sisabana kodwa lapha sisenkolweni abantwana bakaNkulunkulu abazali abanye bethu abasenabo mabebuke lapha ngaphesheya komama bayaphelela ngokuthi abazali babo bakhona kodwa mase bezosonta la abantwana bakaNkulunkulu lento esho baba nomculo into ngibonile ukuthi uNkulunkulu lapha ethempelini laseSadane ukhona ngoba wayithinta ubhuti lento kakhulu silapho wathi hayi manazaletha siza kuwe njengoba nawe vele uhlukanile naso kodwa okungiphatha kabi kakhulu abantwana bakaNkulunkulu naseSwazini
sesisesazweni wathi hawu nina ngiyanibona ningibona ukuthi ngubani wathi kodwa mase nigula niyawufuna lo muno wami naselinda uyishilo futhi nasebuhleni waseyuphinda hawu zibe nesibindi sokuzivaselena kodwa azikahle hayi manazaletha sinoNkulunkulu bafowethu phelele asingaphazamisani bafowethu nosefike lapha ke name ngoba lo nkulunkulu abazali asinabo kodwa mase silapha uyawuzizwa ukuphelela abazali bakho noma bengekho kodwa mawusulapha uzuthi uphelele bekuyilawo abantwana baNkulunkulu amazwi ngoba uNkulunkulu ukhuluma kakhulu bekuwu2 impela ngifike ebuhleni kodwa phezulu ngize ngafika beku11 ngifike ngo2 beku11 ngifika ngo2 inkonzo nje iphuma ngopast 12 yasemini le yasekuseni sithe sanikele imnikezo ebiziwe ekseni abantu bese begcwele ethempelini kodwa bengakapheli ngopast 1 ukunikela lo mnikelo sokunikela kodwa okukhulu kunakho konke abantwana baNkulunkulu lenkosi iyakhuluma yaseNazaretha kodwa kukithi lapho kusele khona abantwana baNkulunkulu ukuthi sibe nabo nembeza ngoba akudidizeli kakhulu ngapha ngomama kodwa inkingi ngapha ngakithi ngoba ngiyakhumbula nasezweni lakithi wona ngizothinta nje wangakithi kancane phakathi kokuhlabisana noNgoma lapha afika khona uMpombela eseqoqile ibandla kudunyiswa uNkulunkulu kodwa kwathi mase kufika uhulumeni lo wayehlupha ngaleso sikhathi wafika ocomama kusonto kwase kufika uhulumeni ngaleso sikhathi kwathiwa nenzani nalapha kodwa yisishi ngudlungulu yatshela bona uhulumeni yayisithina siyasonta kwathiwa nisonta bathi silandele ushembe kwathiwa nina usho kwase kubuzwe emadodeni into enkingi kwathiwa nina nenzani athi amadoda hayi besizobukela nje athi amadoda besibuka phela hayi bathi bafowethu ngaphazama ngiyongilungisa la umlungane kekhulume khona ethi enqamleni esiqweni kaHlabiswa enqamla kwase kuboshwa omama lapha abafika bafaka khona inkonzo phakathi etragini baphinde bazoyifaka sebephakathi ejele lo ndaba enjalo kodwa ngiphatheka mayisethu ushembe ethi bantwana ethi mina abantu abangangifuni ngiyabazi ngakhumbula umfundisi uMagwaza hayi bathi bawa amaphumulo kodwa bafuthi sengizokwehla sengizohlala phansi nje bathi bawa amaphumulo nenhlanhla nani nensizwa enhle imnandi evakalini ikutshele ngendaba kaShembe noma ngabe ithwale baba izihleke kodwa nje ngikhumbula kule ngithandayo kumfundisi uMagwaza wathi baba mkhulu ethi kumngoma nenhlanhla ngithi ngiyathanda ukuyiphinda lento ethi nenhlanhla nihamba nami ngisanitshela nikwenzeka izolo wathi into engidabukela kakhulu laba abantu abeza kulesihlalo emva kwami bobe bebona yonke imikhuba yakho yenza izolo nakusasa wathi kodwa bayobe beyinkinga ngoba bayobe bengasakutsheli ukuthi ade wenzeni izolo kuyobe sekuphuma isibusiso kuphela ilo ndaba abantu abaNkulunkulu enjalo kufanele sikwazi ukuthi selulekane kuyo ngoba singagijima siphele senza kodwa ngoba ngempela kufanele sinone nje ngokuqoka kahle kodwa nedatha yenkolo ukuze sikwazi ukusizakala sikwazi nathi ukuphila ngiyemkhumbule lo baba ngithi uNkulunkulu azamkhumbula umfundisi ngicela nje ukwehlela ngime khona lapha abantwana baNkulunkulu lapho engikhuluma kambi khona engithethelele inkosi kusisele kuzwela amen sasemusha-ke kodwa ngizocela ukubingelela nami ngihlabele lo 132 amen mina ngikhumbule esivini
nami ngomunye obemenywelela lizwe elihle kuhle manazaretha ebuhleni bethu muhle ushembe angeke manazaretha ayikho into enjengale emhlabeni ayikho yazi mama usidavada ubungeke uxoshe should 10 years come phela ushembe ngesambona ngamehlo somgcina ngeso ngeke sambona should 10 years is too much 5 years ngesambona ngoba phela abantu abangaqoli ngomhlobo baningi badlula thina leqokile amen ushembe uNkulunkulu manazaretha wazi ngoba uNkulunkulu usho kithi nakimi kwenzeka inhlola into engakaze ngicabanga ukuthi yokenzeka ushembe wafika wangena ekhaya wafika wakhetha mina ushembe uNkulunkulu ngempela bafowethu nana ngayigqokela ingubo emhlophe ikhetheni ngoba ushembe ngeke ngiphinde nimbone manje imiyeka manje so ugcina ngokuzwa ngombhobho umuzwe oyibhikeni ukuthi awubuye lokho ushembe ugcina uzwizwe ngoba ngeke sambone impela yena ngoba hayi sigcwele kakhulu umkhumbu uyalayisha ngoshembe ngithi ushembe uNkulunkulu manazaretha ngoba mina ngafika la ngizonikela ngizobika usizi nje ngafika ngigqokele nje he ngafika la ekhaya ngazonikela ngakhuluma nephoyisa lapha engangijwayele ukulibona la ngisebenza ngakhona ngikhathi usizi letha ukuyonikela hlalisuthi ngase ngifike nginikele embengeni ngisaba ngase ngifika ngihamba ngilala ngase ngilalela nje ngase ngiyikhohlela ngazenzela okwami kwasemhlabeni kwathi ndatha usala qhamuka ikhehla egqoka izibuko ezinkulu ezimhlophe nesigqoko esimnyama libeke emahlweni ladlula lasehleka lempunga la ihlathini laselihleka liyale ngathi na umhlola ngathi ubani umkhulu ke lo ngathi kwenze njani laselithi mntanami yabona la kade ukhona le ndlela kade ungayiyeki ngoba yonke into efuna ikhona njengoba ningibona ngiguqela namhlanje ngemuhle manazaretha phela ngimuhle manje ngoba phela manazaretha thina besiza insizwa thina sazi ukuthi umuntu uyashawa iqiniso nje besazi ukuthi umuntu uyashawa thina esigodini sangakithi besazi ugoloko thina usitshela ugoloko usitshela ngesonto udlala ngesikhathi wena shonsela la besazi induku thina suthi ukuthi umuntu uyashawa thina kiwe emidlalweni kodwa ke ngokuhlupheka nosizi ngoba bathi ushembe kulanda ngendlela ezihlukene mina ngangilanda ngosizi ekhaya bekudliwa ngeinkuni ukuze kudle umama behlathini kuze kudliwe kodwa ushembe wathi ngeke izenzeke lonto lomuzi uzovuka ngizolanda bemunye ngizombonisa ukuthi ngubani na phela manazaretha umuzi wasekhaya ukhona ngonyasa since ngile ndawo nje umuzi wakithi ukhona uyadlondlobala ngiyawubuka nje ukuthi hayibo lo muzi ngempela nawo uba khona noma makhelwane impela bathi lo shembe wakho simbona ngawe ndoda ushembe uNkulunkulu ngempela manazaretha ngimbona kimi angimboni kuwe ngimbona ngami uNkulunkulu kosamakhosi akubona ushembe uNkulunkulu ngempela baba mangasiqedela isono ngoba esihlushwa isono zokhokho bethu izona esithwele uthi baba umshumayeli ngelinye ilanga uthi lana inkolo yethu lana ungabona usonto kuphela 30 years ingalungi lutho indaba ayikini emsamo hambe yobuza ugogo wakho nomkhulu wakho utibamba kanjani ayi ungathi wayesho kumina ngase ngifika ngibona ngempela nakho izinto engathi zama ngase ngithi angilande lamakhehla ngizalayo ngase ngiwabuza sacishe bana sengitshela ngokhokho ukuthi ukhokho wafa kanjani ukhokho wafela emsinga emabuvini kaMajosi bamgwaza ngomkhonto nje bamngcwaba kwaphela kanjalo kwangenziwa lutho umkhulu angayinaka ubaba bangayinaka le ndaba sizovuka ngami nje ngoba sengikula macebo kanti kuzovusa umuzi wabo baba ngami namhlanje ngikhuluma ngento ekhona manazaretha ngikhumbula ngento ekhombekayo kodwa ngisebenza ngenze lutho ushembe imilingo yakhe sezulwini inkosi ibusise nikuzwile amen enhliziyo yami ngisize
ilanga uma bexoxa abazali bethu bathi inkosi ilanga yake yakhuluma ngelinye ilanga eparadisi yathi Manazaretha indawo esikuyona lapha ekuphambeni sincane sisabonana yathi ngizocela uNkulunkulu ukuba ngikhombise indawo lapha sizohlala khona sibonane ngoba lapha sitshela khona sisabonana ngelinye ilanga iyasukuma ithi Manazaretha uNkulunkulu ngiphendulile ithi khona indawo sengiyibonile ithi yalenga ezulwini ilenga mabuketa ngegolide basho le ndawo besikuyo emfeni Manazaretha Manazaretha uNkulunkulu ukhulume kakhulu ngeshwa zange siyifice inkonzo yasekuseni njoba sebekhulumile obaba savalele kwitraffic kodwa bonke laba abantu ababelapha kwitraffic babelangazela ukubona uNkulunkulu futhi babazi ukuthi baya kuNkulunkulu ingakho noma sebevalelekile abacabanga ngibuyele emuva bathi noma singavaleleka lapha kodwa masifike phambi kwakhe noma ngaba sambonanga kodwa masibone nje isigqoko sithi shwi yobe siphelele simbonile uNkulunkulu ngendlela bekugcwele ngayo Manazaretha ngiyazi uNkulunkulu uyamema amadokodo asasuke ezansi le azafika igcawini ezindala ade kusinela khona adlula azawufika endlini okubhabhadisa benganjani sincenga inhliziyo zethu zinamathele kuJehova uNkulunkulu ukhulumile wakhuluma ngokuthi asithandane Manazaretha wathi iNazaretha nelinye alithi malibone elinye limamatheke kodwa moshane iNazaretha elinye lifisa ukushintsha indlela ngoba libone nangu baba uMchunu sheduze kwami lifisa ukushintsha indlela ngifuna ukuhlangana noMchunu uze wancoma wathi ngincoma umfundisi uMvubu othi aManazaretha waqhawulana uzatshengisa ukuthi ayathandana wathi ngifuna lolo thando olunjalo wathi ngiyanithanda Manazaretha wathi buyelana emthethweni kaShembe ube sekhuluma ngendoda efike kuye yazocela abantwana babafana uthi le ndoda ibuyile kodwa ibuyisa iphethe abantwana abathathu babafana ibuye le ndoda isiphethe abantwana abathathu abafike kanye kanye bebathathu kodwa yena wazocela umntwana oyedwa ufuna siyephi simiyeke uShembe siyephi ukuphi la ufuna usikhombisa khona ngoba thina asinayo enye into enhle emhlabeni nesake sayibona emhlabeni ngaphansi konyasa bantu amasezulwini isikhathi sesihambe kakhulu inkosi kuseningizile umntwana lo waseKenana kaZulu amen
wena